Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Eh, Alhamdulillah ini PC gue udah normal, walaupun belum normal banget sebenarnya, tapi udah bisa inilah ya, udah bisa live stream ya, yang penting udah bisa ini, udah normal buat live stream ya. Semoga nggak nge-lag ya buat live streamnya. Patah-patah gak sih? Lihat stream. Yang Wester aja coba ya, semoga lebih smooth. Ini gue lagi pakai akun tuyul, soalnya kita butuh banyak gold untuk di level 70, jadi gue lagi bikin akun tuyul dulu. Ini ada hujan badai lagi. Aduh, ini kenapa kita? Oh, harus beli obat ya. Market. Aduh, belum ada market, guys. Health kita menurun. Itunya mana ya? Ntar ini gue belum ngecek sih ya, di YouTube-nya mulus apa enggak jalannya. Gue baru ngetes lagi sih ini, soalnya semuanya lagi habis gue install ulang. Udah nggak ada itu ya. Antibody kita butuh antibody, cok. Oke, antibody dulu, udah sekarat. Kemana itu? Gak usah pakai topi lah. Buka fast travel dulu kali ya. Belum bisa dibuka ya.
Gue lihat YouTube-nya dulu lancar apa enggak ya. Da 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 da. Looks like Redwood Outpost wanted to build a new residential zone here. But I wonder how long it will take them to recover this time. Kita bikin tinggi, bayangan normal. Resolusi. Kok ini anti aliasingnya? Kita bikin tinggi aja nih. Nggak lancar lah. Ini selalu menyala ya. Oh, harus tinggi. Bayangannya normal. Efek khususnya kita bikin normal aja. Yang penting anti aliasingnya nyala. Frame rate-nya kita bikin tinggi di sini. Oke. Deh. Masih ada di sana.
grafiknya cuma 480. Kok grafiknya cuma sampai 480? Mana setting grafik ya? Sebentar. Output very fast kali ya. Cuma sampai 480. Gimana cara naikin ya? Output ini bitrate-nya udah gua naikin dah 6000 kah? Oh, output scale-nya ya? Settingan output scale-nya kah? Oh iya. Ya udah, nanti dah kita benerin. Harus di end stream dulu kalau mau ngerubah. Generalnya berarti output scale-nya ya. Ya udah. Kan tombol build di tengah. Taruh. Di sini. Apa yang kita simpan ini? Pintu. It's getting dark, but we're only halfway done. The treehouse was once a lookout. It should still be functional. Aduh. So this is what it looks like on the inside. It even comes with. Can you cook? Nelson said there are some ingredients we can use for dinner. Yeah? I'm looking forward to it. Apa?
I'm not just some